Predstavljamo vam čistač šikare Husqvarna 525 RX. Ovo je snažan, ali i lagan čistač šikare koji je jednostavan za upotrebu. Surov je prema travi i raslinju, ali blag prema vama i vašim leđima, zato jer u kompletu s njim dolaze ergonomske naramenice koje optimalno raspoređuju teret na vašim ramenima, prsima i leđima. Nakošene i udobne ručke omogućuju vam odličan prihvat, a njihov visok položaj daje vam povećanu slobodu kretanja prilikom rada na strminama. X-Torque motor smanjuje emisije štetnih plinova do 75% i povećava iskoristivost goriva do 20%. Uz ovaj čistač šikare u kompletu dolazi poluautomatska glava Flaxa T35, nož za travu, štitnih noža i balans 35 na ramenice.